A pase men, gade kape negyo misi. An pose kouzi. Ba mèm ka itlak a mwen la pou vin nan baza, mwen kite madame mwen lot bo a fokol men vin nan baza la men. E mwen tou kouzi. Jou kite madame mwen e kwa an kite madame mwen tou yi. A yon chen gozi la yon chen kone. Daka yon bagan yon, nou yon gote fwe chen. Oh shit! E salye men, me lam vin pou likom la to men. Gade kounya iPhone di nan men ni. Oh shit! Sa pase men. Moshe, o service msot don faman ba la. Kon sa? Di tou pam sa. Mse bi base net mese. Kon sa to de pou ba fam nou bon service to fwe men. Moshe. Efe men kote an ka bo tout ba. Gado moun. Mwen bon kote mla gen flesh gun bana afek. Wadim la. E lesa, mna pe. Oui papi, oui papi, oui papi. Ou ba fam nan service men. Vali. Mari bat la. Kaka. Ni gen mari. Ou baswa, yon Combien de mese? Mwen bon kote. Fom nan la ge kol, mbase le dispose nan men mou. Jan moun ba service. Go pose, go ba yon afe. Sak belay pat, nem nou ye bak. Pa di nou sa. Nou kon ti Jocelyn. Ti Jocelyn. Ya madame mise. Madame mise. Ou se yon tasme tu yon nan batou la wip. Ese, bamzin. Oh. Fam nan. Telefon ap soni mi setan. Non, God se. Ba telefon nan moun la. Non mese tande. Fok nou gade bon bak ten tou. Fok nou gade misel nou. Di baka bay ten. Sa fen mal pou. Non, sa fen mal bou baka bay ten. Bon met lunet pou la mise. Base mwen men mbaka bay ten. Paso gen madame waka bay servis. Bon men mjone fok nou bay servis. Moun. Oh, men mese, bon je fen nou di la touye mese. Nou dako? Tande. Pou en se. Wè fòm sa se. Sou fòm la al fèt eksidan se. Oh shit! Hey, bon. E pi, mwen sa fè mwen mba jom foksyona fòm. Kon sa? Moshe, mese, mwen ale gen. Nan popos. Ale gen bala, mwen ale. E vene vè nan kon.